Dobar dan, danas ću vas naučiti kako da napravite sami maske za zaštitu. Uzet ćete jedno parče likre, pamuka ili nekog rastegljivog materijala. Bez mašine, mislim ne treba mašina za šivenje, ali pomažu svakako. Preklopit ćete materijal na pola. Onda ćete, evo ja ću po ovoj, a vi možete odokativno da izmerite. Sad ćemo da donesemo santimetar od prilike da vidite koliko. Znači, širina joj je 12, odavde do ovde je 15 i ovo je 5. Evo, sad ćemo da je nacrtamo kredom. Iscrtamo masku. To je to. Isečemo. Presavijemo ovaj deo ovako. I napravimo krug koji se navuče na uši kasnije kada stavite vašu masku. Evo sad ćete da vidite jednu od maski kako izgleda. Evo je. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun.